Dela omađijane, opčinjene vlastele. Omađijena vlastela. Začarana. Začarana vlastela. Jafar, can you explain this to me? Yes. Myself. Loyalty. Yes. Prince Ali, you invited yourself into our city, and we welcomed you as our guest. But I believe your intentions are deceitful. You're a great danger to Agrabah, and you shall be dealt with as such. Baba, what are you saying? Enough, Jasmine! Jafar told me of Prince Ali's ambition. He's here for my throne. Hakim! What's happening? He had you under a spell. He's not to be trusted. Your Majesty. He wants your throne. Jafar, you are my most trusted advisor. Hakim! Put them in the dungeon! Koji su? Evo ih. Čarobnjaci. Vračevi. Najmoćniji čarobnjaci. Vračevi. Omađijan, začaran svet. Zmija. Zmaj, stara zmija, koji se zove đavo iz Sotona. Delo učenja ovih patriota, Savinih naslednika, pastiri, oni su Gojko, Irinej i Porfirije i oni koji su bili pre njih, koji su nasljeđivali stolicu učenja Srpske pravoslavne religije. Oni su pastiri ovoga naroda, a pastiri su najmoćniji vračevi,
čarobnjaci. Đavo ne dolazi osim da prevari, ukrade i uništi. Niti je 25. januar, niti je 7. februar, niti u 3 dana se rađaju sinovi Božji. Religijska učenja jesu mrtva učenja. I u njima nema istine. I svi koji umiru Bogu umiru za pravdu i istinu, oživljavaju za laž. Za oca laži. Stara zmija koji se zove đavo i Sotona. Omađijani, Karadžić, Mladić. Kakve su zločine činili, bolje nisu mogli, jer su bili omađijani. Bolje nisu mogli. Kao i što danas današnja vlastela i ona prenje i ona prenje i ona prenje. I svaka vlastela i svaki kralj kraljevine Srbije koji je bio, kojemu je ovaj bio pastir, kojeg je ovaj omađijao, nije mogo činiti ništa dobro.